Her bir kişinin tuğan yeri, tuğan kimnindir oğlu, kimnindir şehirinde biz oğul malayları şunun bilen beketli biz çünkü bir küp nerseni böyle büstek, böyle keşağından atanalarının münasebetini, yaşlarga münasebetini malaylar, oyunlar bütünüsü de indi küp yıllardan sonra şöyle koğanlarımlardan çıkış yazıp da gözetülerimden de çıkıp yol sorular bergende şunda sizin kürek şahıslarga şunu soru berem indi. Babalar, ota babalardan başlayalım sözüne. Avul sizin etiyeni anlasın etiyenileri gitmişlerimiz. Babaylar yığıntısı da bir zor yerde mi temine şu şahısını formülasyonda kişi bulup gittiğimiz de bizden debetesim kile. Men özüm tuldum Aksun avulunda. Menin babaylarım, menin babayım, aninin indi atasının atası neçe geterge her vakitte da ne uzak vakit ne mulla bulup durdu. Nilerge meçitler elde etmiyor, meçitler yok idi ilk vakitte. Bir ızbada indi bir kaçak evinekinde babaylar ukiydiler. Bir kadar bir jegirme kişi, şalay kuterebekler uzduraydılar, hatimlarga nilerge bik de matur yeriydiler. Allah'a şeker, üzü dinimizni yugatmadılar, her vakitte da alga baraydılar. Etiyağından babay indi hünerlerde buldu kenara. Şu şavulda yaşaganlar mallar. Eti babay etinin niye niçe getirge? Bayna da bildi, niye de atası da bildi niçe getirge, niye baratı da bildi, Великой Отечественной bayna da bildi. Bize etiyem işledim miniki Прибор-строительный da niçe getirge. Саранский'da da 45 yıl veteran труда, niçe getirge bek уважаемый кишiydi Пачут'ta. Her vakitte последнее время meçitte her vakitte da niçe geterge alıp baraydı. Bek уважаемый kişiydi, halk da bek yaxşı yarataydı bizim. Mene sizin benim bilumşe en iyigizde Saranskiy'a barıp işlegeneyim. Ani miniki bu niçe geterge rezinka zavodunda işledi. Köpte vakitte. Andan kvartir aldılar, Saranskiy'da tırdılar, tujalar niçe getirge. Ana kartaya indi. Manda küçtüler niçe getirge. Eteyim hazır indi. Vaka buldu. Aniyim elde живой. 82 yaşında. Allah'a şükür. Mene Oğulda, üskende, belki eşeklerini iske çürüp olsak indi. Biz oyunlar var bizim zamanlarda yemek. Hazır mine telefonlar gitti bitinden, kompüterler, internetler. Siz üsken vakitlerden mine bugün günde mine siz jir işin başarıp yergenigizini görüp duram. Oğul işin canıp yergenigizini görüp duram. Vakitiniz tığız ikenin de görüp duram. Mine şu federal sabantuyda gelip kirdeyim. Sizge meşakkat üstüne meşakkat. Mine barbar koyandır mene şuşunday yani orşa jilki deyler indeymen tegen indi xalat kılıp deyteyler orşa etken deymen koyan kile ol mene barbar nişikli mene özünüzü anlatır idiniz şuşun. Niçe gel vakitte biz min napar müze müstim napar bunda 10 klas bitirdim. Niçe bizne bir her ilki vakitte gaz yok idi, ne yok idi. Utanını vekirgezeydin, yagaydin, niçe sunu kitireydin. Постоянно da gel kişinin çektir her vakitte da işteydi. Hazır ütünü çeketir Allah rahmeti gaz bar su kere ni çeketir bik de yakşı hazır tarıga. Ni çeketim bu benim de niçek sınga vakittayında armiyadan müzemi служил например неде Калининградской области город Неманда на реке служил ни çeketir özüm служил особый отделда. Перутавка артел недайдем сержантский недай училище дайды. Ну вот, она сенде Калининградская область казатта город Неманга. Она müzем işledim bu неде, зав складом işledim. Укуга içinde кооперативный да. Зав складом Инсарский районда işledim заведующим. Андан мында нечеgeterge күченде минде yert salganda. Анда bu ilki vakitte 90-cı yıllardan ileride kolxozlar taralanaydılar ibarası. Тоже bizden kolxoznaki 40 milyon наверное дулкıydı. Меня мында Головой района предложил вот чегете давай авылна ал, иначе авылыгыз югала, bir negizde kalmay туда-сюда. Мен de oyladım, gittim ben çegeterge. Geldim indi nege перед колхозом. Перед колхозом она организовали не крестьянское фермерское хозяйство юлдаш. Бегемге секенден çegetim. 2400 гектар жеребиз бар. Чачабес сылы, арпа, бодай. Şolay atlarımız var. Atlarımız Allah'a şükür. Özümüzdeki kolbaslı sıxımız var. 27 nominovanlı kolbasalar jibərəbiz. İtler, kaburgalar kaptit etəbiz. Bik də bizden produksiyamız
ниде споруста. Каягана вот Казанга да ташибыз, Ульяновскига да ташибыз, уже безде да реализовать табыз. Нече качествоны біз Аллага шекер татабыз. Шанарга көре халяльный продукция, хазыргы беңги секенде һәр бер киши старается халяльный ашлар ашарга. Менә без инде турыдан-туры эшкә кирип киттек, сезнең хезмәт вазифаларыгызны эшкә төшердек. Минем аңлавымча, siz indi mana bu 2001 yılda olsa gerek işgal nasıl bittiğinde bana değil mi? Anlasın mana bu 17 yılda 5 yıllık bulay yübeli siz indi işmekerlerinin birleşmesi diye ettim indi ziyile şu. Biz anda организовали клуб татарских бизнесменов. Келдик неге чегетерге Зиннуруш ниткени bizne как раз Всемирный конгресста bizne приняли клуб татарских бизнесменов. И вот бегинге секенге халим Аллага шекер һәр вакытта да җыелышларга йөрибез, выставкаларга йөрибез, колбасаларыбызны, итләребезне һәр елда һәр бер мероприятияларга тырышабыз участвовать итәргә. Mena şurada sizin anda bir anlawımça, mena siz işmekerler bilen oturup söýleşesiz. Hem şul wagtda kim näse geçýände bitinde siz bir çysygyny işmekerler tugul, başga türlü işler bilen işlewçiler de bar bitinde. Kimgedir mena başga işmekerniň işlegen işi kerek bolup çygaý. Manda ili şimal äzirliğinde benim anlawımça, ýer işin belki bir näse şeýtirgendir, mena sizin işini kimdir işlep çygara. Siz şuna göre bir-biriňizni siktir yerden de itesiz bir qaragandayım. Hem kimden alırga eken özünüz de bilesiz. Kimdendir näsedir alasiz, o sizden alasız, siz ondan alasız. Bir-birinize mana şöyle deyip anladım. Ta bizniki niçe bu klub, ne işmekerler klubu, bizniki anda türlü henerlermen nitneler, işliler. Kimniki, например, niler, kelengisler, fasavat iteler, azurkanıklarında тоже niçe bik yaxşı işliler. Kimler, например, niçe nide, Saranskida бизнесмен занимается, kim it henerimen bazarlarda it sata kim, ay birler bizniki niçe biz krugasurubuz türleni, türleşne paramızda. Aha, mene iş meşit bar siz değil mi avulda? İş meşit mene senin de siz soňgusy mene motoruna indi zor mehabet meşit mene algılışlarından da indi häzir ýakşy tuturunda iş bar diýip anladyk. Halyk üzerime, halyk nişikmine bunda dini ýaktan sizin avulda din meselesinde biz kirgende gördük avulda ýoglukly hanymlar indi şunda işarady bizge. Niçe getkin begimge sekinde Allah'a şükür eş meçetimiz var. Beyrut'ta bir meçetimiz idi. Andan ikinci meçet kuyduk, andan üçüncü meçetine kuyduk. Min indi şalbın hazır zor meçetine Allah'a şükür kuyduk. Halygybız, babaylarybız bik de kiňenip ýeredeler. Dihagana çegeter niçe kartaya baralar kişi niçe geterge, ölen iten niçe geterge. Begimge sekinde bik de iftarlarga, bik bir 68 kişi yeriptirdiler yılay boyu. Babaylarыбыз, yaşlarыбыз, ayetlarga, nilergen şeyte Allah'a şükür niçe kişi yaş vakittan если İslamga bassa dinge. O, конечно, buladır tertip. Kişi İslamda bulgaç niçe alanlar da var tırmışta. Niçe avulubuz da arta. Kimler bu İslamda ve bilgi sekinde bagasında 4'ter 5'er 6'şar alanları. Şanırga bu gururlanabız. Devamı var. Avulunu indi siz benim şanımça avul ekran internetlerine tege nagi diye bitiyor avuldan. Bituga tava yüz tutmuyor bitinde. Siz de avulun kaçtın diye bitiginde mi bu işe saklauga. Ondan sonra bu balalar til meselesi. Özbekçe, Tatarça Allah'a şükür derslerini ütkereler, учительlerimiz barısı her birisi Tatarlar. Begimge sekenge yaڭı uşkulny tegilini açtılar. Öse bizde Petr Aleksey Zdonov kelgen idi, öse açtı 1 sentябрde Allah'a şükür. Uşkulubuz tege iske biz indi bir kada bir 50 ýyllyk idi indi. Indi iske idi. Allah'a şükür hazırgı begimge sekende ýollarybızny ýasylar, освещениялар ýasylar. Neçegeterge hazır bu saban toyga anyklanabız Allah'a şükür 2 ýulda saban toy bolar. Bu avul sizin burunga avul dip anladım 350 yıldan artık. 300 yıl. Bular nitsen anda biznikiler bir 400 даже 50 niçegeter. Biznikiler urnaşkanlar ilkigi wagtda temlikde bulgan. Niçegeterge bizne niye biz indi kurinlarыбыз. Andan 20 semya kelgenler
urnaşkanlar Usman Babay. Eksen Babay. Şanın ismi meninde bu Akşun avılı deyip de kuşkanlar. Ol niçegeterge jitekleşi kişi bulgan, bay kişi bulgan, bunda Akşun avılı, Tavla avılı, al niçegeterge jirleri bulgan, nitken niçe şarga göreğinde bizden avılыбыз niçegeterge nitken işlep gitken. Mine şoşundi iş işlegende jirişi bek gerekli gizgi iş bitidi tuğan avuluşun janıp jiru. Tıl deybiz indi biz mesela oilani, simiyani tıl deybiz indi tılın yokşu bulsa janıp jirisin, şatlanıp jirisin, kuanıp jirisin bitindi yok etsen yoktu. Demli oş demli yoktu şaray degen köbegindeymi. Hattığın turunda eni bilen ikisi bir isimde ikenin bilip algan idim. Malaylar turunda da etip gitseniz idi. Minen en yemmişi getirge vücut ettim. İndi sizge 82 yaşında Allah'a şeker savisen pakatara katnım niçik minike zeytunla acur kavulundan biz indi niçik tarabız 2 balabız var. Malaylarım turu 2 образование bitirdiler vışılarına. Allah'a şeker özüm yanımda mataşalar. Her vakitte da niçik любой işke kaybat etmeyeyim. Şana baralar işliler niçik kingenip baram. Meyve devirdi mine kol arasında malaylar kilse gitmese birisi Roşan birisi Damir isimli. Da birisi Roşan birisi Damir niçeget birisi bu begin niçeget tergibet Ramazan ayında birisi Kur'an okudu mescitte ikincisi teravihni alıp bardı çilay boyu okuttular. İkisi de içer cüzünü bileler yaddan. Allah'a şeker şanarga otkingenip baram. Allah'a şeker indi şulay olsun her vakitte da Desi soy devam etsin, min tağın neseytirge tilegen idi. Mine ol bitindi biz indi mesela Daşya'da yaşayan kişi Kazan'dan kelebіз indi. Kazan'a avuldan, Jarak'tan kelgen men indi avulga 400 şakırım şamасы dep aytgende avuldan Kazan'da yaşayıp. Özbekçe jerge yakınlığı üçün Daşya satıp alabız bitindi. Rayonlar bir şitte 25 kilometrede dep aytdik şakırımlıkta. Özbekçe hemen işin bitesi yok. Eymi? Anda Daşya'nın salonunda, yurtunda hemen işi kırıya görüp şunun şekilde mine siz avulunu tüzüklendiresiz. Tağın bir işi de var. Bunda tağın yetişi de deyen köbekteki atlar da, asırabular da bütünüsü de var. Tağın nindi uylar, planlar var mine kileşekke. Mesela ekrin eşen deyinde mesela işlenip tura mine tağın afokta var mı şundayrak? Hıyallar, uylar. Bu tıkavut begim girsekinde biznekin işlagim kelniçi getirinde. Bu yakşı nige хозяйствода bir yakşı zur garaj işlerge toplayın. İşte bu kambaylarından ilerini işte bu kaşan remontiruют terge. İşte bu yakşı yılıda tırsan. Чтобы ничего условияны халыкка нитеге яхшыртырга. Evet bu aynen kişilerge liderge. Yani biz de ziyaretlerden ilerini görmedik. Onların bir belki kuş salıp giteriz diyorlar mı? Karab giteriz irtege meşitlerge kuş salırız bizim kirip çıkarız. Sen kirip havut begen uk barıp bakarız meşitine. Allah'a şükür bayıl bek yaxşı işlettirdim. Terezlerin, işitlerin, vişpala, kaverlar getirttim Meskevden. Yaxşı fisirladılar, nittiler, niçeterge giresin de meçitke niçe 2 kilometr. Anda bar bizniki kişi biz niçe dersler bire alanlarla yereteler, katınlarga da Arapça öğreteler da. Şanarga bir begin gersekinde kingeni barabız Allah'a şükür. Mine bu avuldan mine siz bilgili şahıs. Tağın nindedir bu avul bilen belgili şahıslar yok mu mine bu beydirek? Mine bu tübeginde bu biz Timnikov diyoruz itemiz bitinde mine kadar emin. Bunun hatta Başkırstan yaklarına da barıp çıkan avullar var. Bu yaklardan kelgen Pinzil yaklarından diye beyteginde bizning zur yadışımız Emirhan'iniki var. Qorgala avulundan Dövlekenler'de yaşayanlar Qorgala avulunda mine bugün günde Moskovda işlibizden arkeologiya direktörü bir Robert Nigmatullin degan bir big zur galimimiz var, zur şahsimiz var Tatarның Moskovda işli. Andan Tirgolovlar desi var şunday dinastiyası var, vraçlar, tabiplar bu işlegenler alar zamanında Başkırstan'dan da hem Moskovda. Mene onlar bütünüsü de şu yaktan, sizin yaktan kelgenler, şu Türklerden kelgenler var. Mene
Әйтәм инде әле әйләндереп алган әле без Ленар белән дә сөйләштек. Шәриф Камал авылы, Габдрахман Әфсәләмов авылы шул тирәдә Хади Такташның сыркыдысы шул тирәдә түгел генә. Шул ук Шамил Усмановның менә Пенза юлы кырында татар канадасы Динеке Гадел Кутуйныкы. Сезнең дә авылда бармы менә шундый ниндидер шәхесләр белән әйтәм, табиблар бардыр бәлки. Бәлки алар шул игенчеләр белән данлыклыдыр, механизаторлар белән дип. Kendi biz elbette kelip kırdıkları bunların bitmeli bitirmiyoruz. Ну, механизаторлар инде авылда торганда терле механизатор, кем трактористом эшләгән, кем, например, заводда эшләгән, ниде. Бәхәр өлкәгә вакытта коммунистлар вакытында бик тә күп кеше эшлиде, терле специалистлар, кем крановщиклар, кем строительләр. Безгә авылыбызга килә иде 15 автобус. И һәр вакытта да автобусларыбыз тулы бара иде вот производствода эшләргә. Бар иде, например, инженеры да, бар иде, военныйсы да, например, безнең вот районда бар генераллар да, например, аннан төрле ничегәтер, Мордовияда бар, яхшы ничегәтергә, шундый акыллы кешеләр ничегәтергә, сез ничегәтегез, инде писательләр да бар, ниләр дә төрле кеше бар. Безнең Галава районнарыбызда татар кешеләре бар, министрларыбызда здравоохранение, Рафаэль Зәкиевич ничегәтергә тоже эшләде, татарлар өчен күп эшләр эшләде. Аллага шөкер, ничегәтергә һәр вакытта да бер-беребезгә тырышабыз, ярдәм итәргә. Менә конгресс килеп чыкты дип әйтегән конгресс татар, бөтен дөнья татар конгрессы име. Сезнең белән эшли, башка төбәкләр белән эшли. Менә аларның йогынтысы, ярдәме ничегрәк дигән кебек инде сезгә бит инде Саранский якынрак, ничә километр чакрым дип әйтегәндә 8 чакрым шамасыннан инде Саранский. Халык Кайда жақынырақ сізге Казанга менә тартылу, бу эшмәкәрләр форумы үткәрәләр бит менә хәзер мин үзем дә катнашам хәзер ел саен дигән кебек. Миңа да күңелле инде танышлар кая барса, Курганга барса, анда Маратлар әйтеп, Юнусовлар дигәндә барса, Башкортстанга барса шулар дигән кебек. Кулаткада менә сезнең белән таныштыгы шатбыз. Ничегрәк менә конгресс белән мөнәсәбәтләр аралар? Аллага шөкер, бегемге секендә конгрессман бик тә ничегәдә катнашабыз, бик яхшы. Һәр вакытта да киләләр безгә, сөйләшеп, нитеп шундый ничектер бер-беребез белән нитеп, йөрешеп, алар Денис Фәнисович ничегәтергә һәр вакытта да монда килде. Килеп нитә иде эшләрне алып бара идек, ничек шала эшләгез, була эшләгез. Без ничегәтергә мин һәр елда уздарамын такай авылым тавышлары. Весь не бар вот республикадан яшьләр җыелалар, һәр берсе дә җыялар, ничегәтергә вот республиканский масштабе уздарабыз ничегәтергә. Анда вот 1-2 мең кешеләр җыеладыр. Не бар яшьләребез, шундый бәләкәйләр, ниләр, һәр вакытта да ничегәтер үзләр нитәләр, йырлыйлар, бийләр. Безнең районыбызда, вот Әләмберский районда бик талантлы яшьләр үсә ничегәтер. Вот йырлыйлар, эстрадный да, вот төрле ничек һөнәрләрне биргә дә бик тә матур оста ничек эшләп барабыз. Һәр вакытта да уздарабыз. Үзләренә подаркалар бирәбез. Ниләр һәр берсенә чтобы бер-берсе менә ничегәтергә качан кеше йырлый, бии, бер-бермен катнаша, кушыла, берничә кеше общать ителгәндә бер-берсенә һәр вакытта да кушылабыз. И тегелне вот клуб үзебездә Әләмберский районда бик яхшы матур астилар. Хәзер аланнар ничек бәләкәләр, шунда вот ничек рәнәләр биргә, йырларга, үзләренең художественный руководительләре, Аллага шөкер, бик тә яхшы. Менә бу элемтәләр дигән мәсьәләсе турында уйланып утырам. Сез сөйләгәндә Казанга булай укытырга махсус шундый ничектер әйтегәндән дә мәсәлән укытучылар мәсьәләсе уңаеннан булса, шул җыр сәнгате, театр сәнгате, башка һөнәрләр, табиблар, Казанга булай барып укучылар юкмы сезнең? Юк, безнекинчә Казанда укыйлар сездә. Казанга да баралар, укыйлар, Казанда да укыйлар, то медицинскийда да укыйлар, ана вот музыкальныйда да вот ничегәтергә бер-ике кызыбыз белән берәнеке хәзер бегенге секендә тоже вот преподают, ничегәтләрне өйрәтәләр. Аннан бер елны мин җибәргән үзләрем Казанга по филармония, короче, второе место алдылар, анда телевизион нидән килгәннәр по всей России ничегәтергә безнекеләр алдылар, икенче место алдылар. Аннан тагын төрле конкурсларга йөриләр. Һәр вакытта да алар ничегәтә яшьле кешедән ничегәтә бар ничегәтергә талант. Син аны ала алмыйсың инде. Һәр вакытта да алар призовой месталарга киләләр. Аллага шөкер. Йөриләр Казанга да укыйлар, анда ничегәтергә бар безнеке
Kazanda da işler var, nişek onda военный milerde var, malayların içi türlü şmekerler var. Allah'a şükür bik de yaxşı eşimiz, Allah'a şükür bara, самое главное sağlık bu dünyada. Selametlik, selametlik kitmendelerinin şiirler kilip çığa bitelim. Вот особенно hazır, быйыл hazır, 2 июльдани Сабантуй, вот hazır жыйынабыз, ничек Allah'a şükür вот тирә крупно жыйыштырабыз, хал нене кырда вестерлетерлер ниләрне куярлар. Kim kereşmin, kim nişekete ipodromuna işler, kim sınanı. Her vaxtda da nişekerge biz tarışabız, işte bu bik de yaxşı gana uzdırıga. Bu yılında Tataristan'ın adette bizim Kukmara'nı ki apkilatranları bu yılda Kukmara kilemken etmediler mi? Kukmara kiledir. Kukmara kilem onda plaşatkalar, meydançıklar yoksa onlar şöyle bir tuğgerekliğini Tataristan için yasap kuyatırlar. Da, onların üzerinin Tatarski dеревня. Onları spesiyelleşkenler, onları bütün biz koyda bunu alıyorlar, biz barıp çığa, biz koyda varsa taşlar birinci şişerginde bizge. Biz tuzu bargaydık, Muslimga bargaydık, tuzu bik de yaxşı nişetege, bik yaxşı uzdırdılar bizge, bik aşağıdı. Yani Allah nasip etse sizdeki de bir kırılıp, konuğulge atışlı bulup, gitip gider deyip ümitlenemiz indi. Benim de eğer de bir hayalim var eminim, hacıga var diye. Hacıga kitu ilgirmeyen bulsa, benim gelip giderken de giderge isep var. Allah bilsen maşın evlerimiz bizden. Şöyle yaptır, samatini koyup gidersin diye. Oturmuşsinde buldu, elezende bulduk, kurganda buldum, bana şimdi. Biz bulan ite biz nичек bir-birimiz her vaqtda da Ulyanski ülkesinden turu anda nичектерге turu bizne Sabantuylarga, nilerge şandı, nilerge şöyle jılışlarga her vaqtda da turularını katandat nичектерге bu ni nичекетем alıp baran dini işlerini. Jara mana bu xalqni birleştiruvde indi ol sözde yok bu Sabantuy'nun ülüşü rolü bir zor deb o'ylayman. Mana bu hazır sizni o'z mashaqqati üstüne bu motor mashaqqat deb o'ylayman deyman. Baribir bitinde avulni motorlov tog'inda biroq yerdan bormi bunda şuluq Saranskidan o'zidan Tataristandan da bordir deb umidlanamiz endi biz. Yo'q, bu недавно gana bizniki jeyilgan orgkomitet jeyilgan edi. Ondan için ayırdılar her bir kişi neste nindi işini alıp var. Kim su tartır, kimdir sını yasar. Her birisinin çeketerge işlerini alıp var. Kim yol yası, kim ut tarta. Allah'a şükür nibarasının neleri var, zadaçası var. Şalarının her birisi tarat itiledir işlerge. Sizin de bunda var bu kadar sizi etmişi şeklinde gün kolgan baribir köpmedir avulunun kere turgan işleri ileri deyen gibi nesnekelerinde göz alında tutasızdır indi de tertipke getirip. No da bular nişe akça birdiler şal indi ve Sabantuy'da 84 milyon büyüzetli akça birdiler. Bu içinde şal nilerin işlerge. Manda o тоже bizneki bular Allah kursani eç sınamında manda bizneki bir yakında bular diski Sabantuy. Belekelerin çeketergenler nite anan zor sınası tagın nu halı. Elimde mesela elezende bulgan ide biz barganda şu ertege Sabantuy degan künde biz kelgenik. Men anda maşina bilen bardım bitneyi. Anda maşina, sen de maşina bilen birge bitneyi. Maşina bilen kelgenik. Biz indi şoy turda yurtda Lavanın malaya deb aytganda bizning maşinalar jip bilan yurtdi. Biz bir kanalda jirdik bütün yerlerde de. İki iş buldu. Anda şu sena deb aytdik, sahne anda konsert bo'ldi endi ertaga degan kunni xalqni jiyib shu avul xalqini jiyib bir shunday tomosha bo'la turgandir endi bunda da. Ну bizda da Allah kuşta вот endi например первыйында элем вот kazanlıklar kilelerni konsert uzdaralar вот элем Beski rayonda üzende. Oran üzende bular. Üzende da anan 2 июльда endi biz damında bular. Allah kuşta tur yaxşı zor konsert andan içete uran baxatet içete uzdaralar. Xalq biktenap keteler. Tatar yılların bitti ayetkenlerden arga.